Ama na nepang EJ Ron Lennon king kayang apo ing pwesto ngay nikim palengki na ning Balen, Mexico. Aminado yang Mary taklareng sasaling karning babi manibat anyang abalitan dareng kayang suki amig positibo ya king African Swine Fever o ASF ing babing menibat king meto nga farm king karelang Balen. Kasi balada rin tao, porket mausunin ang manitang ASF pa ito, ela si prime babi. Kaya ni Mexico, garantisado naman na safe naman rin babi pititin dami. Actually, patse balo mi na mitoran yung babi, emiya basta-basta papalod keni. Agnes de la Cruz naman, 15 years na kanong magtindang karni. Naman kano bayo ing bala na ning ASF kareng kalupa ng magtinda. Yanaring may tumaling babi, bewasa na nemo ing kukuna ng supply, bang eya malugi. Patse po ting ASF makanyan, tumatik po magmatumal yung karni babi. Gawan mi po halos 50% kan kaya kaming panindo, ibawasan mi na po. Bang kanita kaya masyadong apektado. Agyang at tsuya ing bantana ning ASF, ing pamamangan babi eya bawal. Para kareng magtindang babi, kening pampublikong palengki ning Balen, Mexico, kailangan dala mong salugsugan, den kaya katamong manyali, ing sasaluan dang babi, anti mo ing meat inspection certificate, aanti kanini. Man kano dapat tumakot deng manyali. Aldawan naman kasi ng inspeksyon kareng babing lulub kim palengke ning Mexico, anya makasigurado lang ela kontaminadong ASF deni. Tsaka po kaya kaming katayan, AAA permit siya po. Kaya kami mangate kahit no ka rin. Mabiyaya pa po yung babi at na pong mag-inspect. Nung masakit siya, din na po palub kayong katayan. Kanya sigurado naman po rin kaya kami kakatata na babi. Kami po mag-backyard. Puros kaya po kayong piggery. Base king report na ning Department of Agriculture mig positive ya king ASF, ing babing menibat king meto nga farm king barangay Tangle, Keti Balen. Sumangid na nini, may nalakaran niya i Mayor Rodencio Gonzales, aala naman peligro king mangan lang babi ren kayang sasakupan. Ganakanda mo sana kanunong no ka rin lasaling babi, at ting pamisalita king palengke Mexico, sigurado la kanong dinalan king inspeksyon. Panabili naman na ting kaya katamong babi ngayon, yung ating sakit ASF, panabilin kung sana maging maingat lang kayong karelang pamagtinda. At maging mitikuloso lang yung pamanyali babi na titindara. Kaya biya ing barangay Tangle, kareng migit apataralang barangay king mabilog a Pilipinas, amituran ASF, base king dato sa pepalwal na ning Bureau of Animal Industry anyang milabas sa Domingo. King Pampanga, magdili-dili ang Balening Mexico nung no ka rin niya medetect ing may sabing sakit na ning babi. Pauli niyan, 5 ng barangay ing may apektuan ASF king Central Luzon, at Luking Bulacan, metong Tarlac, at metong Keti Pampanga. Paganaka na ning DA, taganayang mabilis mikalat ing ASF, lakwas na istong kauron. Maragul mo naman kanong epekto ing masaleseng pangakutkut ka ring babing apektado na ning ASF, ampong pamagpuslit babing edinalan king inspeksyon. Apin deni rin pakabantendangin ning lokal na kapanibala ning Mexico, kapamilatan na ning checkpoint ang makatanod malapit king gate na ning farma penibata na ning ASF infected na babi, ampo king boundary na ning Ciudad Angeles. Bali po, dito po talaga, boundary siya, and then mas malapit sa farm at makikita po namin. Kung may lumalabas po o pumapasok yan, inuhold na po namin dahil nga po sa mga may sakit sa yung baboy nga na-issue. Kailangan din natin masiguradong safety yung mga ating kababayan, mga taong bayan. Samantala, makasadya namang mag-rollout bakuna kontra ASF ing Agriculture Department, kareng sablang local government units kim Biyernes, August 30. Yako puwing kaya kayong talasuyo Lizen Morten, ating pusong makabalen.